knife o say den nti o si na pe na o so ni ti achi no o twi ni ti no de na ne se nso twi na no o twi ni ti no san twi na no but ka ba ko pe no je mu to fom Ebusia na menimu da se enipa no ebi sin eye vampire teeth ebi mu de enso so eye hacksaw blade a chese o mu de siw body dia na yeso matu ho se ehu kopiem ewo etiwa west a eye Hyundai driver bi etumi aka Pragya driver ano amanate atofom ohun ye o sheda ni tiri mpo se o ba be ka no because na enya ade a Pragya dia ba ne pam so bibrisa o ba ya passport no so ni tim di so na no nti Pragya dia ba no kra no nani na ne ho so nka meji o se nka o bebo ne ho ban nti o so ni ti so na no na asa o be head no na so na nya head na ye ne se na o de tunu ho aha let's talk GH rumors and any first timer wa popping into my video make sure so be subscribe area mami wa click e notification bell no so say the bear any upload dia ba on sabetimi aka na wa share ama fofora be share no wa like so dia mami na make I will say any comment bi a won so betimi eja e comment section ho area mami na de bia ni mu nsem adechie bia je se woda sori na wa nti asem a na je se ade anche ena de yensa aka kire se eye Hyundai driver bi etumi aka Pragya driver bi ano ama na theater performance si ade na no esoro no adani sini na ensem ni mu ntwemu na no na maboaboa no a mede ba besomo na asem no de estarte ye ba ye nyina ne se eye ukopiem ewe etiwa west a ekwo bi a ne dim de kwa aben ene ehonum ana eye Hyundai driver yi o sei baby o pake no eho ana oba na Pragya driver ne so apake nti ontu ne Pragya ne mfiri ho ana o sei eho ye no man's land eho nye obi ade nti ontu mfiri ho ene enipa mesom de obi hu ane se eye Hyundai driver yi ato ahye Pragya driver yi so atumi akana no atia performance si ade abrantie no baby o dane emu ayedin ensem no emu nkyeremu no enie boa yen kakra na abrantie ye Pragya driver no dia no de ye Hyundai driver ya so de ye hwe na no ni de ye no be da afi obi anu bi o se de na ba na de ho de aka no a enni ho no ewon well kojo we friend my coffee sorry na asemi si wo etiwa west wo kwaben enra na netie ne se Pragya de abeyi a edin odman de Moscow eno ne Ghana mu bi enim na obondin wo kwaben ku ni ma obi enim no na omo che se kwaben mu wo bank ba ku friend etiwa bank udu krom ho a eno penny bank e wo kru nim na Pragya de abeyi apake ni Pragya wo ho ena Hyundai 800 driver no edin omo de ma ye ne yaw oba no no so ta park ne car e the same place I say omo ni bi won park omo car say ho no park say na bra skiti fu ho be hwe so amomo na oduo na Pragya driver na park car no ho da na Hyundai driver ne say each and say on tia say bibi ono e be parking de bia no Pragya driver na be park on to twe ne mfi na Pragya driver say wa ha no man's land obi abegi bi obetimi do car na si ho bi na che say wa park bi and the driver near Hyundai 800 ambo ne bukra ni bufu girigiri opagya ne koko jotu ni car ni fi bank ne nim ekononim kakra na okọ park ne car no obai afa no be holu Pragya driver no no so na say dem you car no yi na Pragya driver no yeso bie na no na wa trinity ni na no ahye na no nti Hyundai 800 no na say enti fino afi yes ano sha waka and na danchen ho no so na waka to what join your Facebook abehunu say ayi bi da hot say a gizzard no pacho and na da nchen ho no like seriously it is a victim of by force kissing the way you kissing obi ano no Francis twaso no way there well no kro bia no pa nto ore ne sin so yinim se ne sin no say daddy say blade say sharp knife say den nti o si na pe na o so ni ti achi no o twi ni ti no de na ne sin so twi na no o twi ni ti no san twi na no but ka ba ko pe no je mu to fom efi na no pra wo so na mafo bobo a say or the seconds aka kwa na sakwa no mo say ese e wona nimu no hu se na ese na no wonam na ese se ka nu fanu ese mbo ha kra ese ha ne ha na waka na nti ka
and I yaw no driver ni no Hyundai 800 ni no what Pragya driver ni no I was for mo amu bisa no eno ne de arrow na ato ho no bi wo mo se wo hunu ba bi e wo eno na da ho no bi kura se wo mo hwe ade no a ase Mavi are a very romantic area ni bi SBD ene akora de ena ya circle ho a de arrow ato ho no ena abrante na nkasa nso ena owo ha no ti waka over just parking space keke parking space keke o fakasi ya nyam na mdisi ya o nso nyo obi ade nyene dia opie ko ba ya ngaw obeka no nti ye eya anpa na manfo rush ni ade sabra mka say die o mosque na ya kana no ye ne ko kofodi aban yara sabia enam ko du ho no o say so man artificial surgery sana ye kana no na da ho no de adwokra ma they say o do makra man kra onwe nti agise ye di artificial ehye ho de ma no eno na ebe ma wonya na no pepepe na mo se obefi nipa no ntimi mfi nipa ne tan se oho no akoye ma kakra nti ne yiri ne hu amane na sabra me kasi de driver no na kwabin police force mu ntimi ndi asem no nti omo bo nachi e de ko chebi sabra me kasi chebi for na so skills ni mo a omo eto aso nti eni di echiri ni aka beto amuso de etiane se obi si ye hwe na sum na ne sin no etutu a especially animu de ne tutu a o ka se onka esa bonsa na ye f sound no s f instead of s because you need your teeth it means sa o dental formula sesa pe na ka sa nso asesa we nu na no ho no se de ayi afiri ho hu sa no wetumi ka sa ye che ne nsemu na sound ne ba o ka sa so obo hwerema how odi ho Angel FM. Sa the train artificial surgery ne bia ebe ma ebe tikase ni da bi o be ka no wan hu ana ohun yo sheda ni tiri mpose o ba be ka no because na enya ade a Pragya dia wa ne pam so bibrisa o ba ya passport no so ni tim di so na no nti Pragya dia ba no kra no nani na ne ho so nka meji o se nka obebo ne ho ban nti o so ni ti so na no na asa obe head no na so na nye head na ye ne se na odi tunu ho na no sa onkofo si sa ai ho sound na o making nkomo pe o mbe so mo tibi but me nya sure say o ben say but they be say me man or the hospital but we no say Pragya driver na aka Hyundai driver na no nyesa there be Hyundai na aka Hyundai driver na aka Pragya ni mu ano Otari gizzard ne on chinchinga I say when the business so bodum pimpa there I can say we so sing ya the bodum pim want me kan ni pasa ana kwa na ya kwanchira oye because dwe ho kra ntia se kwa kuma be pie a aya wa asem e ku no eno kai enso no wo prugu sharp ena no ya kai ape no prugu po ena oja ho no de ni ekotra ne ke ena manfo no tu san nti wan kan we wan kan posa wan kan fifim o kai an oja to fom ena oja no hoko se maka describe akwanesen because me imagine ese adenesen eye we ni bi point se glass ni bi pointed eye ni bi ayi akwa we de ni bi ayi amodi we dem sira why ya semu Francis yem fancy ya why yem fancy na we de o kai so an wo prugu sharp ye say ohene bi wo north wo yem fa besen kwa ni fie na brantie bi ko ho no na besen wo nanum a won de chese wo we woduru wa na say abusanga na belengba fie na abushin na akɔhin o say o prugu sharp o na prugu enti ani bi no ye no like enya ya o kai na no prugu sharp it's serious. No, but me time or cast I cannot I was like me who are me preoccupy because wakad na minim say bia na no ha baby ketuwe bi no but wakad yen na kwani to oso ni tima na o ka no no na we no so de won say gigre we be enye be yet say gizard ni bi no be ni ka no soro hasi ano e na watimi aka ma komusa he said ade atofom me mo bia di mo twetwe nim so me mo bia sin din wa ha me nimu da se obi sin
etumi ka ne yonko je se okawie ya na oproto from je se onwe enye nam ma ne nemu betumi aka edidem mede mani ebi asem nachi any update bi ebefi ho ababia mede beba besomo na me kai wo say any comment bi a wo so beja e wo comment section ho e de ama me aka just few days na yeto aba ehu behia se ebebo ya sumdwe ho ban fi se Ghana e ya sumdwe man medin e de na make asanta akram